nai atu tungang. Iya, jadi sitonganna iya ko angka tahu tuli rana-rana iya tutunganna rana-rana kehidupanna insyaallah iya tu tahu madari makanja pakalinonna nasabak na jagai alena. Jadi komegan nawanawai alena. Tapi ang kami matohat desa na nabita maka daya ko angka umma ko nasang alena tau matapak na dinis sang yonron na kumati atau macilaka gitu. Jadi iya tu ini wat dingiris sang onrong iko tomate. Ya na tau matapak mo. Wat disanis sang yonron na maka da suruga garononroy atau neraka. Maka da pikwi carana nawanaway ni gare mapamula ki kalo lolattu mato. Kaya kami gado sa ipigaw na ya decegi. Ama ko miro. Na ini jamay di na mo kita lupay. Nah, dalam sehari-hari mana tinggal lalan nasi ulang ni maga kehidupan tak. Ya benar roh. Irana-rana maka dai ya nami kamu pi masalah ija mana ya decenge. Kangang kadalele na. Nigi tau mega decen na ya jana ya na tau salama. Tapi di tau mega jana na ya decen na itu macilaka na ya. Ya maka dai guru takalisiden reng almarhum. Ya kusiratu decen munasera pulo nasera jamu salama mo po. Pasti salah cik di moy. Ya biana rekome gai masalah siratu ijana naserami pulo nasera de cenne sabara no. Ayana tu ampai ko ke sorimon rite namo anu cek de. Tekui carana nawat dinalah. Nasaba magai pengadilan di akhirat begitu. Ang kamu isukuru kangi di umat na nabita nasaba matandre nilai na kodece yakibwa. Ya kotomakibwa de cecidi 10 nilai yang ipong Allah Ta'ala. Iya ko dosa, cik dia kibwa, cik itu nilai. Makiro yana riasa pamase. Jadi itu ampai pong Allah Ta'ala lagi pamase. Nah iya ko tome salama, kak dua lalat to, onak maka dia kumatana ijae. Nama ringat decenge. Teko carain atau salama. Dua kemungkinan. Iya ko tanya jae mu kurangi, decenge mu tambai. Gak apa miro. Kepada koto mati batok kiri kanan. Ya komatana sebelah kanan. Ya koto melok ini mani komeki patanaki sebelah kiri. Ilak gagi sebelah kanan atau ya sebelah kiri itambai. Ya itu ampe oko agama dua. Angka ya satoba dengan istighfar supaya kurangi jae. Angka tu ya beramal baik. Nah, ya itu ampe maka dah wa'at bi sayyatal hasanah tamhuha wa halikin nasa dihulukin hasanin tutui pangkau kemajae nasiboy pangkau kemadece tongkoi ya kong kagaga ya tongko katata tu 5 raja patongko ini ya tongko pak dia natatutu ko dia na maraja betongan na ya nang katau pura makibwa anu masalah cik di dosa tapi gau usahakan ginagana 2 dece takibwa kama kiro. Yana tu ampai tau pandritata selalu menginginkan kita menjadi baik. Nairu ya sangnya deceng aja tabatasi maka dah masampaja patay na yasang deceng masidak ka patay na payasa deceng de. Yero pesang pape deceng maka ya ka. Namu yilaw daw ng itaw Yana tunang kamapak guro ng itaw pandrita maka dah ya ko bunga moto ko. Kalau tahu bunga mite ilo do ngamanang. Bunga isalay boleh nang kataw ye wasidu pamalala ilo do ngangi. Mudah kasi nang kadale na nawat di masapeda. Ang kataw ita balu mudah po kasi tas lempo yang idale na mamagi-magi na tarala balu-balu na. Ang kataw isa joka po tapalampiru muruk na tapadisingan. Kalau tahu bunga ita ilo do ngang. Ya rumagay sitongan na rewolok kuidi ero. Nasaba angka ko iya metoro gamata makanjan nasaba makadanigi milaw dongang sila surasalanna na iya ropa dongang ero ni lawero denis sangero to ilo dongang malaika mangilok-lok kupong Allah Ta'ala jadi malaika malapor kupong milaw makada talitui po pada ni lawang ero sila suranna jadi itu ampai makanjala da to ko ilo dongang itaw
Ina tu nakada guru tenang katau milodo sogi nade name sogi bali bola mo milodo nga sogi maleka pamilodo nga kuiko itu iya jadi makanya tu pandrita yan mo milodo nade name ro barante kalaway ko pa do nga mo tawe na milodo nga wangi pamatu malek kuiko maleka pamilodo nga ko yo puidi madari desa mo tilodo nga bali bola ta sogi kada ko tapasogi bali bola ko iya ni mega makoka na senyo bali bola. Jadi itu penting ya. Jadi saling mendoakan. Jadi itu salangnya ka makit itu ampai di salang ko to siruntu tapaya mematotu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yero ya metotu ko to siruntu tapato mabre salang assalamualaikum. Magdo ka assalamualaikum. Assalamualaikum. Kadaki epong talingi assalamualaikum warahmatullahi tamasiri po wabarakatuh tapak barakah kang ipong ngatutungan. Jadi itu ampe ko to sidup patay beresalagi. Tapi makukualita lele mani mamota mabola nate dito na beresalag lele beresalan na. Maka na assalamualaikum. Jadi kadang-kala itu dirubah. Kemudian ini kan muhasabah. Usahakan ngigare Pak. Iya je tumakanja kotomelo matinro. Iya kotomelo matinro kode nagaga puramanan ni baca Pak Dongan sebelumnya matinro. Pak Megay tu Pak Dongan kotome matinro. Ko parenta itu mapamulay mak jenne. Mak jenne jolo. Puraki mak jenne ibaca ni bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Purayero ibaca ni suratul Fatihah akapa Allahu akatallu napa kulong subrat bil falak akatallu napa kulong subrat bin nas akatallu napa alif lam gang kahumul muflihun napa ayat kursi napa 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah napa tengana tahayya ilatu capana napa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah kapitu napa alhaqumut takasur kacicak napa la ilaha illallah kasiratu napa subhanallah katallu tallu alhamdulillah katallu tallu Allahu akbar katallu pat mage iya makanya nasaba onrongi kotomelo matinro okoni tu latihan ngamatenga nasaba makadame matina bitta annaumu akul maut iya tu tinroe masilas surang isi bawa amatenga jadi yanang katu tau melo matinro iya na tu onrong tu kotomelo matinro ina okoni tu ya guru itu ya sange amatenga yana tu ampai angkalalo tu tau pandrita makada guru amatengangi pak ya tu tau matinro itu mako tu cuma ini ya matinro iya nang katau matinro mangkang ulurijang nasai matinro tomate ni itu jadi padahal sebenarnya iya tu tinro makan jala dadat apa iya tu tinro itu angkat tu tinro makia pelang jadi siaga tata matinro lai hitung masa pajasunna kega yaro nareko angkat tau makadame ka matinro masija supaya moto ka matu masam pajam peni jadi siaga eta tak matinro seko tireke masam pajasunna itu tinro makia pelak jadi makada meka matinro masija bije tatesi di matu tate 2 moto nama tahaju tinro na tau make itu Pak dihitung sholat sunat ina rutinro makia pelak nasaba tidur untuk ibadah iya ni ko makademe tinro masija supaya moto manonto Pak Golok matu salah ya de na pader itu si salah iya nyon na melo moto iya na tu ampai namo iya tu ko ramalangi namo tinro na tau itu ko ramalangi aja tak kada waktu mapuasa na namo ramalangi itu makia palato na sabab makade moto masih matinro masija supaya matu moto mandre subuh jadi ya tu tinro na tau make itu terhitung masam pajasunna jadi aku patajang matinro irekengi masam pajasunna patajang
Kemudian yang kedua, tinro yang makai palangi, tinro na tahu mengistirahatkan diri dari ibadah untuk ibadah. Kegayasan, pura masam paja tahajud. Nama tetek dua ni na selesai mas tahajud atau tetek telu. Nah misalnya setengah na lima na tama subuh, maka dah mejok matinro-tinro istirahat, matako kisah di masam pajang, matinro istirahat untuk masam paja subuh. Ireketo sampai paja sunnahnya tu. Itu tidur ibadah. Jaja tak kada ia tahu matinroy de gaga de ia tu tahu matinroy. Wat dia tu makai pala napa ni de tu gaga dosa na te ko matinroy. Engka ga tahu matinro madosa. De gaga. Dia ga tahu matinro pak mak belle. Nalenya tapi aku masam pajang ite wat di madosa. Maka dapat kuyasa malampe baca na imangin atau 5 seming. Betul na roko no apa cau ni teto termasuk itu. Jadi ia tu ampai tau matinro ini tu tahu deka dosa na ia na dia na tinro tewat di mapuasa ite wat di sama dosa tuli ka jili-jili sini na ada na lontong imana na itamana makiro. Jadi ia tu ampai tinro angka tu tinro makia palak ia na rona apa ia ko tomelo mak deking ais namigay gaji umur tat dengo ko tinroy siya jangi matinro ko tate asirawan ni tatinro na tate apapi toto na ruaha tu jangi tareke ni gare arwaki jam matinro sotopa tate si di matinro si setengah na pili maloto yan ang kataw mako tu pak tate asirawan ni natinro te apapi setengah 5 noto matinroti ko tangas soilat tu areweng ya kon na 10 na tahu ngumuru na 20 me rua tahu tu megangi tinro na nanya tu na iya itareke ni gare jadi yana tu apa masyarakat dena siaga na reko sampajata mi terenungang dena siaga palana agan sana dena siaga tanah wattu ipake makasibia dena siaga pada nak masa paja mangaribi ki na talima mi manne pitu menit dia na siaga wati pake masampaja namu ya ro pitu menit dia to na sampurna madar dia kajili-jili paringerang masampaja ni ngerang sandalana barasingan ite na salani ro barasingan dikatokotannya sampaja ro ini nule sukue ini makomi ro jadi iya kotannya pakasi bilang bantu ki man rasa ki yana tu nak kada nabita dega ga tau tama suruga na saba amalana na demeto baja ganna na napai do cile ipasire ke siba mata matu siba mala capuni itu jadi ia na tu ampai maka da usahakan inang kapakasibieta mananungan namo otomatis tamato pahalana kaya gananya ro termasuk ilmu yang dimanfaatkan pasidakata maka itu ia itu pasidakai madu pedupang angka pasidak ke cinampak mi kegasan pasida ke cinampak ya ko andre patapulu mesona jadi pak galunge pak dara ko melo ki salama aseta apa andre ni itu patapulu sona mah kwami tu tomato tariolo melo inno galunge mapamula mabaca dongi na pandri pu ima pak nasawai manyama ku pu ima ngipandre pak jaji donna itu melo si matu matanang mabaca si na iya bine dia na siulang itu pura si matu ya tu mak baca si mandresya sebaru mak baca si mesino galunge mak baca si tongan na ya tu patolak balami pasidak kami nolimi imange mak baca na dongi na panandre andre na pak mancaji pak dongi jadi salama iti tegere mak galu de na me garacu na pake na dumpa sena yo po makoko atau hais angka mana ne rupa na racungin na de na me jaji pak namo tau kasih de to na nilaw do ya biasa to kasih nilaw do maka da kung kanya sebe nasa mamagi-magi kasi nasalama ase natin na wat dito loma daros nang kati lolongan ya makoko tau kasih ko lalo nasa nyanyamar to sugi apa makana ni nyanyamar to sugi tak dengi pak dongang ni itu saling mendoakan yaitu ampai pitu tau kasih nilaw dongang ni nakala 40 tau pandrita tu. Jadi sapa kio ko kampung he. Ong katau de ganakna.
Tani purana mak bay ni malakay na de ganana. Tasuro sapa tau kasya si pitu ko kampung na sidakay ko jumai. Napatasuro milodongi. Apa pitu tau kasya si milodong ko jumai itu nakala ko 40 tau pandrita milodong. Yero tasidakay. Tapi talawi bolana. Ceneki sampai kado yano. Tanya tau madareke ya, Pak Makatoje te tau madareke ni. Kasay gagagan liwat dareke na. Itu makaballo bolana to limelo elek bantuan. Indok dareke ni asan na itu. Penak din na mi de na may ganna. Kami to tau makoto Pak cacapu kolino itu tau makai dareke. Cacapu de meto. Iya, jadi usahakan aja tak dareke. Pak iya ko mak dareke, iya ko meki mak dareke ko ko ngalata ala mak dalari marani. Yang tu ampai kong ka masalata, ala ki wajene tasuju masampaja. Ya teh mak kong ka masalano ko mi Facebook na taro, apa tama. Panoki ko statusnya, aga nasa aku menyesal. Aregi makada hatiku pecah. Wah. Napa na tadi gambar lope-lope repak. Karena tahu mak puji mak ganggu nasa sabar say. Wah. Iya nah. Tapi dia tahu aku ibu-ibu muslimah na pasitana deh. Iya. Banyaklah beribadah kepada Allah. Itu penting. Kemudian mesti to angka ibadah Pak Bu. Tapananungan. Termasuk yang nak salawat itu, salawati bil qulub. Ta baca-baca ya roh. Mas sering-sering ta baca. Aja mo talanda maka dia matu bali bola ta wae malasan ya bali bola aku boleh mapangajian itu karena beti sarapa as-salawat ki magi ia tu salawat bil qulub Pak Burah ia ko angka tau tu 5 kali liap papenak dina madari bak barab barona cede-cede tasela-selang kata mako tu madari mak barab barona dia namanya matindro abu mimonina gage tasela si ia tu ta pake ia tu ta baca-baca tibil kulub. Yaitu Pak Burah itu untuk watakalewe kan wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari yalengi cahaya kilalanna atinna. Jadi itu maka jalan dah itu salawat tibil kulub betul kan nak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin tibil kulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ir ta baca-baca salawat bil qulub Pak Burah ya tu. Ya kong ka anak ta masam-masam ya na ro ta baca ta sapu-sapu lunna Pak Burah tu. Aja nih pala bawa maka dia ini pakai ke telo majelis taklim. Allahumma sholli. Ya kok gimana dia pakai? Justru ya mimpi Pak Guru kina sama Pak Burah. Makiro pada ilo nanya tu ini ustaz se pada ilo na doktoro enalemi kadang ka Pak Burah he resep nama ko ye. Lati bolana de nandri. Dena sautu. Ya makiro. Jadi aja tala bawang ya lo tabacai. Ya ko masam-masam mangi tabaca ni. Ya ko jumai na ta ko masam-masam mangi baca kapito ko wae na patawarrung na patinong. Ang katoto to biasa bawa loko sa dena mimbara ko jumai. Katuti wairinu nataro ko sa dena mimbara. Namode tabaway. Ya banaro ko jumai na kato batako masige. Tabaca niero. Talay Pak Burah. Nanyam itu na pake to padreterio. Akapito na baca. Salawati bil qulub. Yan ang kataw nasale la sala sama kalilyang ni. Maka dia istilah lasa silele. Maka dia ugi na lele samo-samo. Samo-samo na sangi. Iyan na rota pake. Itu salawati bil qulub. Itanya salawat sembarangnya tu. Taunakan nastaro laiburai okko nabita. Salawati bil qulub itu. Jadi Pak Burah landa tu. Ikong kataw mangilu-ngilu tu maga madari madarem-marem ngane. Ta baca-baca ya ruta sapu ilawi barakana na ci Pak Burah. Itu di bil qulub itu. Aja nih baca bawah mau ini ya alami majelis tadi. Allahumma sholli. Dia kan kena baca kolekti bolana. Itu jadi tidak itu obat. Itu ya Bu. Iya ko matakot-takot ka sading
Oh matak-tako nak maka deh, makura-kura istirahat nak. Ya begitu pakai. Makanya itu setiap muka di macarama biasa pakai dua tuh. Itu kadang itu doa. Magai nasabah itu untuk fisik kekuatan. Nasabah mapamulai atie fisik na murai mana gitu. Di makura tu salawat si batu-batu mana kecuali itu mana tuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Tibbil qulubi wa dawaiha. Atie. Lasana atie Pak Murai tu nang kata tu masuk sepatin na kumade cengita wela saat itu tak baca. Pak Megatoje itu tahu mapostingi makanan teh lalu warung teh mandre na foto ko HP na pada pede tak makan dia tiacang melu sia tiacang mapin andre ternyata we melu yacang alina malah sati. Jadi iya, baca itu Pak Murai itu angkana anak makan dari podang ada baca itu nasabah ada di situ wanuril abasari. Basarun itu tania pandangan, itu pandangan batin. Iya komelo iya lete atajangan, papinat di betongan na magampai sa makada. Aing kasat di makaleleng. Biasa tuh. Tapi anu makada aing kasat di makaleleng makada oh ternyata makuye. Itu sebenarnya wanuril abasari. Jadi iya tuh salawat tanya salawat sembara. Cuma kadang ini nasabak mabiasa na diri saya. Aku mamiro. Iya. Irisa macan ringi lakai ya di irisa gara-gara itu wanuril abasari itu nelengi isyarat maka demagi je nama kaleleng itu jadi itu Pak dong makan jalan masalai makia palang manci Pak buratoi tapala mana moto tapala ibu yaro kemudian amalkan meki matinro tabacai moto ki matu tabaca yaro iya ko manita sapu-sapu ko koleta itu obat. Iya ko matakko ka. Iya man itu sering saya pakai itu dengan kalimat la ilaha illallah Pak angka beraka nang guru Ki Haji Fathudin Sukara almarhum almaghfurlah. Saya pernah itu biasa tanda-tanda guru tak makadaka. Weh, detoro tamatakko ustaz. Sudah guru kasih. Detoro tamatakko ustaz. Macam ini lo macaramah. Lotoni mengantara jamaah. Elatuki pesantren ini lotopi mak bela. Itu udah makro. Itu teman-teman kok ustaz. Nasang angkat tu Pak Burah. Ustaz nasang la ilaha illallah ibaca kesiratu Pak Burah itu. Saya ingat sekali itu kukak rukolan na pesantren ini mundri na Pak Guru. Ada baca la ilaha illallah kesiratu. Ini akan ngimali Pak Burah. Ya ko cakaru dulada ko na cinampa mo me matinro na mo si tanga jamu matinro ko mo bace la ilala kasiratu na pakolyu yang penting pureta de paringaramu otok no na mo de na matinro itu na masyam tu pasan na guruta jadi bisa oh ternyata ya rona pakai jadi itu guruta tu jadi dia so pakai itu ya ko si sabu-sabu ni caraku tas minggu de na istirahat 20 sona de na istirahat pakai ni itu apa iya ko masuk macarama na ko masuk lo Kalimantan lo maga madari jamaah apa aja makutan madari tetesi dini dai panak de to liang kamu pi makutan si sele maka dia kumi turusi kurang istirahat tapi baraka na guru ya bener dak upake jadi kadang-kala itu ko liu-liu kak masalawa la ilaha illallah baca namu cinampa namu komi kandaraan matinro biasa ko komi pasawa matinro cinampa itu ternyata obat dan saya rasakan betul jadi ngerala de ro na Pak Guru ngak guru tade iya mero maka de teman repitami mandre kada koi mabela ni tu ya ko pitami mabela ni de me mano wan repetat jadi itu saja jadi nang kapitami ngoko agama yang makanja termasuk itu tadi itu Pak Guru nak tabace ro salawat tibil kulub tuh makan jala de itu tapi tanya aja anak pokok tahu matau aja makoko pokok iya, jadi itu penting kemudian saya wasiatkan begini iya tuh sitongan amala pede rahasia pede makanja amala kecuali sampai perlu dia nama di subuh sunnah itu makanja subuh angkat tu amala maka mesti apitang seka apitangi seka aja tak ada melo sia tu mati aja mapasu seka de tapi tangi tapawi maka da seka
Yana tu ampai wajib api tangi. Haji dia nama mereka api tangi. Saka dia nama api tangi. Sampaja perlu api tangi. Ia mi sampaja sunnah. Makanya aku makali cubu. Ko hidik minapun misang. Makiro yana tu nak kada nabita. Makanya tu sampaja sunnah. Kopi boleh. Ya sampaja perlu ko masih gie. Tapak ya kopi boleh dia kata umita ki. Cuma maraji mi jama ko makundru-kundrui. Pak iya kau kata pura masa pajangisan ada nasa pajasuna ko masih na rewa lau bolana. Ya na latu bolana nasa pajasuna tau makan kanja tapak na itu. Tapi aku latu boleh dari itu makan aja bawan. Tidak payah tu aja bawan. Palai ko matak ko ni malala meloto ni manre meloto ni manoto nasa aja na jolo sunna.